Салам достор, бул кечи тайм каналы. Мен бүгүн Санжар деген подписчигиммен чыгам. Мен ага ватсап аткам, ал принят кылды. Достор, лайк, подписка, комментарии жазганды унутпагыла. Если рекомендациядан чыгып калса, если моё видео, обязательно подписка артып лайк басып, комментарий жазганды унутпа достор. Бул каналды атайын ачкам, билесиңер, көбүнчө кыргыз бала жашка кетире албайт, үйрөнө албай көптөгөлөр жүргөндөр билем достор. Ошолорго жардам берейин деп могу каналды ачкам. Мага кереги жок, там 100 000 подписчик главный актив көрсөтүп эметип турганыңарга эле рахматым достор. Билесиңер, 100 подписчик болгондо алып ойноторум достор. Анда кеттик видео достор. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies. Sipping on my lean and I'm with my fucking team. Sipping on my lean and I'm with my fucking team. I said I'm sipping on my lean and I'm with my fucking team. Sipping on my lean and I'm sipping on my lean and I'm sipping on my lean and I'm with my fucking team. Sipping on my lean and I'm with my fucking team. I said I'm sipping on my lean and I'm with my fucking team. Sipping on my lean and I'm 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 with my fucking team. Sipping